uSithebe omunye abadlali abanohlonze Usuthwini azinikele ngakho esadlala Usuthu siyambonga ngalokho omunye abadlali ababenohlonze ukutakula Usuthu ukuthi ningayehlathini ngaphambi kokuthi simthenge even nasemgqigqweni wangesizini edlule ube neqhaza elikhulu kakhulu alidlalile nale season futhi ube neqhaza elikhulu alidlalile kodwa kuyiqiniso ukuthi siyasamcela ukuthi athi consider i-contract entsha samcela nje ingaphina nesizini edlule le wakhombisa ubamanqika so sekufike lapho sikwamukela khona ukuthi akasafuna ukudlalela Usuthu thina Usuthu asinankinga ngalokho ngoba uyi-professional kufuna abhekelele isinkwa sakhe nesengane zakhe asimbambele amagqubu ngalokho so usethathile isinqumo sokuthi ufuna ukuya phambili ukuthi yabe phambili you know it's a matter for speculation bakhona sebesibhalela abantu bacela ukukhuluma naye until basho ukuthi sesiqedile inkulumo naye angikholwa ukuthi nginaligunya lokuthi ngibadalule protector isithunzi sakhe uSithebe no protector isithunzi salabakhuluma nabo kodwa sina Usuthwini sizomvumela ukuthi aconclude lezo zinto zakhe ayikhulumayo you know and then sibone sisicina salapi naye kodwa nje kubalandeli boSuthu ngingakubanda ngembaba ukuthi angikholwa basazophinda bambone uSithebe egqoke ijezi loSuthu edlala lapha eground use umdlali wethu impela kuyokuphela isizini le esiphezukwayo.